mı dedi. Kutlayman. Düzende de kutlarlar arasın diye aytırım. Özüm tilep barmadım, özüm kol ko'tarib men deputat yazamiz deb so'ramadim bir qachonda. Selam aytdimi? Ne oldu endi? Sen bilan bizga endi пока endi hali yil boshlanagan. Ana bu so'zlarni qanday tushunib oldilar? Ortadan söylemese gerek bunda. Basıondan Üzerinde diyen ama bak. Efendim çürüyorsunuz değil mi? Çürümeyin mi şöyle? Yine ona çocuğundan açıp kalganların o altında. Bir herkes bir şey var. Baya biblioteka. Basıonda yaşlarının çatkaları kurulsun. Oyağını mı orada derece? Oylar abi biz sizin yıllar arasında tanımıştık. Deseler mi? Niye adamda gitmeyin? 26.850 sonunu unutmamız lazım. Çok kaçtık öyle mi? Kızlar şutlar. Hakimiyet yetakçisi Gılava eyvet olsa deputatlar da eyvet olalım. Сельсовет беләделәр, шул сельсовет белән Айдар Ганеевич, рөхсәт итегез хәтта Югославия администрация исеме, тамашасылар исеменнән һәргә зур рәхмәтебезне тапшырырга. Һәр елны батша башында катнашам, сезнең якташыгыз. Һәр елны шунда җиңеп кайта алабыз, кстати. Бөтен башкаларда куркалар булып килгәннән. Milletem ebseliş gördün mü kaman görsetelerdi. Ali göğe çıktı mı? Çıkmadım öyle. Niye? Zeliye yapılırsa, benim yaratkan yılların bugün sizge takdim etti. Orada aytım, halklara konkursları laureatı Zeliye. Zeliye Baktiyeva.
Украина барысында қиылмады. Бейшілердің бірден бір уәкілі, представитель наших танцоров Лариса. Давай етеміз достарым. Армадыңыз ма? Нормально? Yok, серьезно, армадыңыз ма? Тәбәлі тәбет концерттары, перерыфлар өткәрәбіз не? Керек ме етін бүгін перерыфлар жатырғай? Пока. Давай етеміз достарым, Алла Аллаш. Мен яратқан қарлар ева бүгін. Мен туған қаш келді бұйылда деп жырларға яратам соңғы уақытта. Мен соңғы уақытта ең яратқан жырларының бірісі. Çünkü жинақта қашыны яратам, қарларыны яратам. Әм қаш айында туған өзімде. Мен яратқан қарлар ева бүгін. Мен туған қаш келді бұйылда деп айтам да. Бұйыл 50-ші тапыр келдейінді айтып қоям. Нәлігі бұлыш менің юбилейларда болды. Рахмат, зорлап бетігіз көңілі болды. Яғын кішілерім, яғын официалына түгіл. Мұнда яғын достарымны ясым келдеушілер арасында дос етіп. Нәлігі бұлыш. Мен чақын ойлап қарасам, ол келген шейді бүтін районда құтылған көп келіп шыға. Шул жерлап кетем әлдеп ойлаймын. Қыш болғай шыл деп қара дейші. Салқын әм қорлар болғара дейші. Қыш келді бұйылда Ұрған сайын туған дүннәр Түңелі бәйден қиында Әтәй олас бір нәрсәді Әлгідей түгіл бір күнді
Yaşasın selsebetler, jigitler, bütün ağırlığı sizge kaldı. Min de ağıl bilen elimde her vaqtdan jol selsebet aşa barıqa gitarga turib bile. Ve azad vazife, azad degan jigit bar bizning azad vazifemiz. Молодец, yugurayın, yugura. Necha yillar. Kstati, ertaga azad vazifamizning tug'ilgan kuni. Karkari selsebetning nasıl kollegasini jona ko'ra aytaman, qatlayman. Düsende de qatlarlar alsın deb aytaman, derim. Irakda böyle ko'rshi bo'lib yashadi umrga. Miyakalar, beshbulaklar, starli boshlar, leshaklar shular yashaganmiz. Starli boshlar degandan men har vaqt Xudoga rahmatliman. Mana o'sha deputatlik yo'lida ketgach, shular to'g'ri keldi endi, yozmishlar endi. O'zim tilab bormadim, o'zim qo'l ko'tarib men deputat yasaman deb so'ramadim da qachanda. Shu okrugga bormadigach, men bilan birga tag'in bir yigitni taqdim etdilar. U da bo'lsa, Indidir Gumerov, Indidir Ildus Rishadovich. Men nindi kishini ekanman deb o'ylab qo'ygan edim. Mana kishini yashab boramisha, ishlab boramisha bilib bo'lmayman. Men yozmishim rahmatliman, turmushda birga ishlagan kishigina tugul, kollegagina tugul, do'st topdim mana shu yo'lda. Shunda do'st bo'lib, bir-birimizni anglashib, bir-birimizga tirak bo'lib, necha yillar yashaymiz, otlaymiz, deputatlar bo'lib kelajakda yashaymiz Alloh o'zi. Men bugun kelib, shunda beshbulaklar shunda tarishib yurganlar vaqt. Birinchi ratda bo'lmasa hali o'zi starli boshligida bo'lsa-da, ham hozir beshbulaklar uchun buyrakda jon otib yurgan yigitlardan birisi, ham miyakalar shunda albatta yo'ldoshlar starlosh. Men de aytar edim, deputatlar bo'lash mana shunday bo'ladi. O'z ishidan javobli qaragan, xalq to'g'risida o'ylagan, o'z manfaatlarini qarab bergan tugul, xalq uchun yurgan yigitlar bo'ladi. Shularning birisi deb o'ylayman. Ish orttirmacha ham onun yolg'onli qaynar salomlarini yetkazib beradi. Ildus Rishadovich Gumerovdan sizga salom yo'llaman. Rahmat. Mana bu javoblarda deb o'ylayman bo'ldi. Bunda realizmdan so'ng yo'qmi? Siz просто ауылдан келдіңіз, Şu mektepten yok musun? Yok. Ha? Siz mektepten selam ediyorsunuz yani mi? Ben öyle bana gelirdi öyle var mı? Bir aktivite bulan var ya, ben şunlar da bilirsin. Selam etti mi? Ne oldu değil mi? Selam değil. Biz yayında bakayında, yani yıl başına var mı? Selam da ciddi bakay. Koyabilirsiniz. Fakat doğru selam yine. Yani selam. Şu oranda ben jırına kadar geçiyorsun. Kile uzun işinde sizge de yaptığı yılda degen bir jır var idi biz Balachak'ta. Ayni Balachak'tan umulga yakın bulgan jırlarımızda. Eyda şu başta jırlap edemiz. Yaptı yılga. Hatta geçiyor. Территория başlandır ama çok bir болған жоқ еді. Әлі мен Роберта Мингуле белән Константин Ивановның Яков Оксайның нейінде болдым музейінде. Так они тоже когда-то ходили, оказывается.
Да, Константин Иванов, по-моему, учился даже в Мегинском районе. Иванов или Оксай? Кто-то из них где-то учился на территории Мегинского. Ну, в музее так сказать, это я не придумал уж. Может, они придумали, я не знаю. Может, мегинцы придумали, в конце концов. Придумали, да? Ну, там что-то... Может, я так понял, может, неправильно понял. Кімдердің барысында айта башласаң, бір концерт жетмес. Мына ушул тарихи шәхесләрнең бір районнан булуы, әлбәттә, күп нәрсә турында сөйли. Шушы җирнең, шушы халыкның тарихи булуын һәм булдыклы булуын, тырыш булуын, талантлы булуын турында сөйли әлбәттә. Һәм күп милләтле, многонациональный бешпрягская земля. Вот этим земля, эта земля сильна, многогранна, очень богата, ярко, наполненный, такой интересный район. Я всегда об этом говорю и буду говорить. Бұл орында мен қазір Фирваз белән бір жеріне хатırга төшердек. Үткәннәргә тарихка әйләнеп кайтсак, безнең партанилар дип үзеңне бездә белән бишрәктән чиктеп әйтәләрдер. Баядырлар сөйдиләр, дәван иделәр. Без партани дип өйрәнгәнбез. Нә әйдиләр кемнәрдер? Безнең партаниларның яшьяклары турында шикелләнде бу җыр. Өмме Гөлсем дигән бас, кызым Өмме Гөлсем дигән җырны хәтерлисең икән? Менә шул әллә кайларга колхозлашу җырларын апайткан күп. Күз алдына килә. Шуны хәтергә төшергән. Афуйдыгыз, репетировать итеп торырга вакыт булмады. Шуңа кайбер җирдә җитмәгән җирләр булса, афуйдарсыз. Кабатлап әйтәм, сүзләр аңлап бетерергә мөмкин. Ну, аңларсыз дип. Может, у нас так. Антолса, бәлки кемдер әйтеп тәҗрибәләрен сүзләр. Күп тәҗрибәләр бар. Ağlamada şolarım Tangırısımını uyatar Bağlandırıp dizinin gülsün Ayurabım uyumatar Bağlandırıp dizinin gülsün Ayurabım uyumatar Bas ellerime görsen Gidenleri görsen Basın zor Bas ellerime görsen Gidenleri görsen Basın zor Bas kazan bөгөлсün, иленнәре бөгөлсün. Басуыңның Үзөзө деген амалы бай. Деген сөздерден бар еді. Бас әлемі бөгөлсün, иленнәре бөгөлсün. Басуыңның Яшьлегеңне, яшьлегеңне. Әй шаркылары көресің, вот шаркылары көресің. Басуыңнан зор бәхеттің шаркылары көресің. Қалай мені? Басуыңда зор бәхеттің Яшьлегеңне. Мнениялар разделились? Да. Афия, мы что, размазимся, что, не что? Именно вот что на чер қалғандар, но бірге-бірге келіп шығады. Моя библиотека. Басуыңда яшьлегеңнең шатқылары күренсен. Ояғының уже даже. Яшьлеріңне башта, екіншісі ояғынан бик бош артына, конечно, но тоже интересно. Күндәріме, барып тауыны бермей Басуға ярышыларда Ізінен гүлсін алдыны бермей Ярышыларда ізінен гүлсін алдыны бермей Bas ellerime gelsin Gidenleri bölürsün Basılında zor bәхеттің şarkıları görünsün Bas ellerime gelsin Gidenleri bölürsün Basılında zor bәхеттің şarkıları görünsün Bas ellerime
büyüsün, bilenleri büyüsün, Basığında yaşlarının şarkıları büyüsün. Bilenleri büyüsün, Basığında yaşlarının şarkıları büyüsün. Bari büyüsün. Siz o'ylagansizlar, bu improvizatsiya, bu programmadan biri. Shulay to'xtaydir da, bu so'zlarni to'g'ri spesialist, nagarni xalqdan so'raydi. Shunga o'xshab ketdi, men o'zimda shu o'ylab qo'ydim. Qarali bu. Aytam, shu shulay o'ylarga mos bitishdan. Bu degan, xudo endi har yuragini endi bu holatdan oldi endi bu deb o'ylarga bo'lar edi. Men zalda o'tirsam, to'sh qo'yib o'ylar edim. Sizning o'yinda bo'lsa. Yo'q to'g'ri, bugun nechik unutmasa deyishik, no shulay endi, bu to'g'ri. No, yash bor endi narsa sizning, yashda bor endi o'sha, qancha bor. Qo'yog'i chinaqsa yomajlar, ellik yillarni berib chiqarib yuboradi. O'rin qolmaydi endi. Bular boshqalar bilan zo'r qilgan, no o'rin qolmaydi. Bu qanday yig'lagan ish qiladi o'sha. Uzoqlamay 30 yil bo'lgan bo'lsa, 89-yilda boshlagan endi sizlar. O'ylab qara, 89da tug'ilgan bolalar hali bizlarni yadiganilar bo'ldi. Ey qo'yaqat bilalardan, o'sha o'g'lana ko'rgan ovilar opalar, ovilar opalar aytmaydi. Men ne olib bilalardan chiqib aytib qo'yalar. Oylar abi deb aytsalar, men boshqa do'qonlarni aytaman. Oylar abi biz sizning yillar arasida tanlamiz desalar, men yo'qonda ketaman deb. To'g'risi. Hozir endi ijroga ishlarimiz ekan, so'rovlar yo'q ekan, bilmayman, balki tez so'rovlar deb bu ijod degandan ijrochilarga murojaat etaman men, deputatlar tugul, deputatlar so'rovlardan da chiqariladi deb o'ylayman. Priyon va aylanmas endi sizlar, bu ikkinchirak masala, ikkinchirak tema. Bugun o'rtada aytaman, bu blogerlar, shunday konsert, birinchi konsert ham birgalab uyushtirgan, ham birgalab izga ishlaydigan konsert ekan, xavotirlim sizga ta'mirlar. 26.850 so'mni unutmamiz, pожалуйста. Ko'p tashlashni o'ylab aytibsizlar, shu bor. Versiya olib qo'yar 26.850 so'm hisoblanib bo'lar ekan, balki siz o'zingizdan aytib berasiz. Kengash berasiz. Haliga razumijam. Yo'majarlarni birsiga e'lon qilganman. Ko'pgina ellikchalar ham bo'ladi. Butunlay yo'majar. Bu yerda men oyatning sabon to'yinda da ijrolagandim. Shu qadar no bo'yil joy kerakligini bildim, bilasiz, kerakda boshqa. Uni biroz bit Xudoy taolaning rizoligi bo'lsa bo'lay. Oyatda sabon to'y kunni bulutlar qo'yilib ketdi. Alloh endi razil bo'ldi. Shuncha ekranda narsalar ishladi. Alloh Николаевич, или Николай Васильевич, где-то свою лепту внес куда-то, облака ушли и солнце вышло. Мой кояшек прямо июнь айында мой кояшек кояш шықты. Ана шунда мен шатланып шу жерден жерлағанмын. Шуны қуатлыған, шул сабантайларны қадірге шайып. Үш болсын, ряд болсын, ештұрышылар болсын, ерләмдешілер болсын. Мой кояшек. Ayet turunda kurakta söyleyip çıkılıydı. Sen klubunda basıp durardı bu. Şöyle ayet turunda çok söylüyor. Evet. Nasıl farklı kurakta? Şöyle kurak durardı. Evet turunda oturuyor. Ну, kızlarına indi, понятно. Kızlarına bir falan. Yok, 100 yıllığı, mektepten 100 yıllığı oldu ben. Şunda 100 yıllıkta. Ya Niyegayeş Arslanov. O bizim okutaşı oladır o zamanda. Ол бит şu ауылдан, şu шыяқлардан болып шықты да, мына қазір аңладым мен. Мына кімдер болса, тартамайтын бар-бір. Нешлеп менен 5 күләкләр шуларда көп мекен автотранспортный техникумда деп мен ойлайды тұрған бұл уақытта. Шуны неше еллардан соң келіп аңладым. Все-таки, наверное, Ниегаевичтің зор йогантасы болғанда ол көпләрне
Барыр кемдер ярдәм итәргә тиеш, кемдер юнәлтергә тиеш. Һәм дөрестә шулай күпме изгелекләр эшләгән булып чыкты. Шушы безнең укытучы абзыйыбыз районда балаларга, гади авыл балаларына. Тагын нәрсә? Ну, нинди вот, өмір белән барам дигән бер җырны сез инде ишетеп беләсез. Без хәтта тагын да бузыларбыз. Өмір белән барам, барсын белән барам. Мин бу очракта залда отырган барлык абзыйларга багышласым килә. Бу җырны өмір белән барабыз. Гаять агынабыз, егылабыз, торабыз, тагын атлыйбыз, ялгышабыз гаять ниндидер бөтенләй кирәкмәгән эшләрдә эшләп ташлаган чакларда булгандыр, бу дөньяда төрлесе булгандыр. Ну барыбер бер нәрсәгә карамастан алга барырга тырышабыз. Мин бу җырны шулай нәргә булыш үпкәләмәйм яки теге давай син мине макта, мин сине мактаган дигәндән түгел инде. Барыбер күренә бит халык өчен тырышкан эшләр. Мин гел шуны күрәм дә шатланам. Кая барсам да шуны примерга китерәсем килә. Нәргә булыш, мен халык сезне хөрмәт итә. Юкка тырышканда. Кая барса да халык күрә, эшләгәнне күрә, тырышканны күрә, шуңа күрә үзгәрешләр дә бар, киләчәктә дә булыр. Исәнлек булсын, еллар тыныч булсын. Тагын бер нәрсә генә әйтәм, гел генә шул сүзне әйтәм мин. Әгәр дә хакимият җитәкчесе глава әйбәт булса, депутатлар да әйбәт була ул. Шуңа күрә. Чыннан шулай, киресенчә киресенчә була. Шунда безне яхшы итеп күрсәтә белгән эшләр. Бишбеләк районында бездә эшләгән эшләр, алар күп, алар бар. Но яшәмә сезнең инициатива, сезнең тырышуыгыз күбрәк икәнен без беләбез. Шунда нәрсә белән дә булса, без дә шунда ярдәм итеп җибәрә алсак, шуның белән дә рәхәтлебез. Нинди дә булса эз калдыра алганмаса, вакыт бик тиз үтә. Менә яңа гына әле килгән идек, башлаган идек эшебезне. Менә ул тамамлана ала, таба китеп бара. Шу вакыт тиз үтә икән алай. Без уйлаган караганда тиз үтә икән. Шуңа күрә һәрбер мизгел, һәрбер вакытын, һәрбер көннең кадерен белеп, мәгънәсен тоеп яшәргә язсын иде. Бүген яшәргә. Үткәннәрне белән генә түгел, киләчәк турында да уйлап түгел, әмма бүген яшәргә кирәк миңа калса. Бүген матур итеп яшәргез, дуслар. Бүгенге очрашу хәтердә матур булып сакланып калсын. Гомер буена бара.
isteyeyim. Buna bir kişi rağmen çalıp ezeyim. Bak, 25 yıl ötken ekan. Kızıl oraslar. Çoğu kızıl oraslar. Boyuna
Нария Волш. Сакай Чарас. Дорогие друзья, все-таки я сейчас как глава района должен говорить, не как ваш относительный. Но сегодня мы послушали выступление депутата нашего собрания Айдар Ганичева, народного артиста Республики Башкортостан, Республики Татарстан. Прекрасное выступление было. Ну, от души я отдохнул, наверное, как вы сидели, я не знаю, но смотря какие плакаты были, и такой заряд энергии мы получили, ему огромное спасибо. На сегодня он сказал 26 850 рублей. Это не первая благотворительность, поэтому мы, наверное, иногда наглеем, но это фактически может быть так, но фактически их деятельность, вот индустрия решат, и вот как Айдар Ганичев стали, это вот такой хороший благотворительность, это дети. Это все-таки только вот не нам, дети инвалиды все новогодние подарки. У нас Айдар Галимовские заезды, отдельно индустрия решающий заезд. Айдар Ганичев заезд, где дети отдыхают летом. Он сам бывает к ним, едет на берегу Тедема. Если один раз посмотрите, там у нас специально как репетированно получился. Там дети вступают, и мощно с ними там танцуют, и поют. Вот такой вот заряд энергии получают. И сегодня, вот, наверное, вот, когда открывали министр культуры, вас спортивную инвентарь не хватает. Поэтому я сказал, сельсовет знает, поэтому он, наверное, что купить, он найдет время. Так. Всегда говорят, Байварсанда сельсовет билядилер, что сельсовет билядилер. А так действительно вот такие мероприятия нужны. От души вот все, как одна семья. Вот сегодня сидим, это очень здорово. И поэтому огромное спасибо вот студии Айдар, коллективам спасибо. Я отдельно хотел бы вручить цветы, да. Можно, Айдар, я подарю, да? Даже нужно, да? Но она такая красавица, умница, перспективного успеха пожелаю. Здесь мы не как Айдар Галичев поздравляем, благодаря студии Айдар. Поздравляем, что вот за такую благодарность деятельности. Огромное, вот, это не так просто. Первый концерт, когда Бишбуляк старается, все это гонорар расставляет вот на такие цели. Поэтому давайте пожелаем успех. Вам хотя говорят, я уже не первый в молодости, так похож на Кобзону больше 80, вот как еще мы. Давайте вот такой успех пожелаем. Тамашасылар исеменен һәргә зур рәхмәтебезне тапшырырга. Бүген безнең күңелне шундый матур күтәрдек, шундый зур матур концерт алып килеп, безне рухи байлыгыбызны арттырдыгыз. Тирләп бешеп, безгә бүлегенең күңеллегенә бирдегез. Зур рәхмәт һәргә. Киләсәктә теләге инде. Безгә именлек, һаулык, бадарлык, гаилә бәхете, озын гомер һәм иҗади уңышлар, яңа урта яулагыз. Менә ошо клубты реконструкция вакытында инде исләгәндер килгәнегез. Һәм şu klubdan tögüş işlerinden tanışıp yürüyen sakta indi. Mayınlar boş etken indi. Bana şunda iş planları tutarak, klubda şu vakit klas tutara, hem Aydar şu sahnede şu töbekten halkın deyip dur matur konsert koyalım dep etken Aydar buluşun. Buna bugün de Aydar Ganiş aytip gitti betinde Allah'ın Dağlanın amin diyen sağından tora kelgen deyip hem sınavda tora kelip bugün şu töbekке indi dur matur konsert alıp gelip bizden konuda ko'tardi. To'g'ri rahmat. Alloh taolaning amin degan soat deb aytadi. Bu amin degan soat to'g'ri kelgan, ham o'sha mana ish bitmay ishlarga qarab ketdi. Ham o'sha ishlaydi. Mana noyga boshqa to'g'ri rahmat deb aytdi. Chunki mana bu Düsen avul xalqi barıqda izleydir. Düsen avul o'rtag'ida endi klub nindi halda o'tirayın. Bigrat ayanıslı halda endi. Oqtararlıq endi. Ham o'shani endi ayanda boshqa Ödebinin yolculuklarda isimenen alıp isimenen indi doğru rahmet. Şunday dört özgürlükte başkarıp sığıp bugün günde indi hadi basılana 4 aydan artık vaqt ötdi hem şunday doğru uca konsertlar, spektakller bilen indi balıqta bir her vaqt yiyip tarabız. Dağlar bir tapar doğru rahmet edi. Eyler çok sağ olun. Doğru rahmet edi. Bildirip barxıla bolaklar verdi. Bizde indi bizden Belki bolları bilen topşırıp baytlas bayları men mantur etip demlep ballap seyislerdik böyle. Игрушкаларын ялар бит, свай бит, көбейтіп.
Былтыр Айдарга бір машина алып келді, садик Журавушка, да, Валерий Васильевич? Улыбка садик, целый там машина вот таких игрушек дал. Вам да, прекрасно собрать, значит, наберется, наверное, такие-то, пусть это хорошая идея, пусть идет. Спасибо. Спасибо. Это важно, что потом yüzünde. Mine xatirga tushsam, jon-jonlar dedim. Bunda so'zlarimni xatirlayman, shuna bir afv etinglar. Meta boshqa Her yilni Otshov shunda qatnashaman, sizning yaqinlashingiz. Her yilni shunda jingib qo'ydilar, kстати. Meta boshqalardan qo'rqalar bo'lib kelgandan. Kelajakda ko'rishayapsiz mana. Mətəv başım, sindir minim qoyashım, sindir minim qoyashım. Gele qaytasım kille, gele qaytasım kille, senin nurunu qoyasım. Gele qaytasım kille, gele qaytasım kille, senin nurunu qoyasım. Avalım mətəv başım, sindir minim qoyashım. Hey, gele qaytasım kille, gele qaytasım kille, senin nurunu qoyasım. Rahmat uchun rahmat. Nagadosh. Sayın o'zbekda bunda endi meta boshlandi. Sonunda qaralar. Yana do'stlarim, rahmat, menga da rahmat, bizga da rahmat, eng zo'r rahmat albatta sizga. Betaraf bo'lmasa bugun kelirga tilab, har bir zamonda shunday. Ishni bo'lib ketirib bo'lmay, onday zaman to'g'il. Informatsiya yetarli, televizorda qarab o'tirib bo'lar edi. O'shalarni video tasmalardan qarab bo'lar edi, disklardan tinglab bo'lar edi. Mana hozir shular ishi irlay ko'zdan ko'zga qarashib, uchrashuvlardan da tashib turish bo'lsa, mana shunday. Ishni ayblab bo'lmang, xalqni ayblab bo'lmang. Ninder o'zgarishlar kirtayin bu yillar o'tgan sayin ninder o'zgarishlar. Yashqina yaxshi qarata mana bugun Alloh shukr biriga qaramasdan mana shu elektrikcha motor etib, qolosa pechisi bolalar, otalar, opalar bir oila bo'lib klubda o'tirib shular kelgansiz. Mana sizga rahmat. Esanlik bo'lsin. Izlashlar Alloh o'tib tursin. Barimizni. Amin konsertimni odatda aytayinlar, patriotik jarlar bilan bitirarlar, ili gimn bilan bitirarlar. Men o'ylab turdimda, baribir nindigina ishga tatinsam da, nindigina ishni olib borish uchun yoshga qaramay sho'laydi. Yoshga qaramay, ko'ngilli yoshligina qarang. Oyog'i ulu bizdan ulu avzolardan, ulu boboylardan o'rnak olish kerak. Oyog'i qarab turasizda, ular yoshlari ulu bo'lsa-da, ko'ngillari bilan oyog'i butlari bizdan yoshli bo'lib chiqadi. Shunda men bu konsert programmasini kollegalarim bilan birga mana shu yurak yosh degancha bilan tamomlaysiz bilan yurak bilan yosh bo'lib qolishlar nasib bo'lsin. Barig'izga. Iskan jilday ömürde bir yarış şuna, vaxtından inta yürek sevdirip koyma, yaşayız elle tamarına. Yakında dillere gider, yaşayır işe.
Келешекке зор үміттермен Алла қатары. Спасибо всем. Все будет у нас хорошо. До новых встреч, дорогие друзья. Unutmamız, biz de sizni yaratırız. Пока. Konser tushadi mı? Yine aklım kuni tuni ani böyle konsert qarayman. Men de başladı. Bu Tatar yarımı var şey ya. İyi evlat çoğumuş bu oyunun verdi. Derinde niga. Ne kadar? Mini xalq bit. Bobita usmaga. Bilen Bobita usmaga. Bilmayman da ne ko'rsatdilar. Men aytam afzalish ko'rdimmi, qilgan ko'rsatalardi. Hali ko'rga chiqdimi? Chiqmadim hali. Niye? Vaqti yetmagandir. O'xana. Alloh baba yazmagan ya. Ey. Qayda? Chet elda bitmay hozir. O'xana. Qultay malaziyas. Anda Arabcha jalalarında ya. Жылы, iya. Salqin qishlar yo'q bizdagi kabi. Şuna indi. Bir salqin kelib birse tuma bilesedan da. Indiyada hani bir bergenler neçe 40 milyondan tugul. Milyonlar düşmedi. Maktabasta kanser yanında savan koy. Ne yaptın şakla uzun. Hozir Oydar abi chiqdi. Ey, qisqagina bir intervyu. Eng matur konsertlar qo'lda ketib tursin. Bugungi xayrli saatlar. Sağ olasın. Bu hayatdan video açırayım. Привет. Hozir men tugul Regina bloger bo'la boshlagan. Sen menga narsalar söyleysin. Uyingda bloger bor ekanini bilmaysan. Bildik, kishasi. И то men bilmasam bilmasang. Uznali.